Angizwa mina ngithi amandla amandla ngithi amandla kungenza wonke lo kungenza wonke lo kungenza wonke lo igoli yini le igoli lonke le okay bafethu siyabonga isandla nezwe ake sithi ayeye isandla nezwe ayeye Ningithole lapha abafana bami ngiyigulela ngiphethe umkhuhlane niyazenzela nje okay le nkonzo size kuyo njengamanje ngiyazi abanye bathukile ukuthi kwenzakalani into emnandi ngokuba umphathi wehlelo ukuthatha umuntu omkhulu nje uthi lalela ke mgcotsho inkosi awuguqile ngiyadala ngizocela umshumayeli uphewa sondela lana ke bomama lo msebenzi wabagubomana sizenzelanga wona silana nje unyazi luselinda liyazi ukuthi silapha ibonkosi isibusiso sikamke ezulwini sisiphethe yiso ke lesesizokwezihiselwa umshumayeli esihlisela phezukweni siyafisa ke bengicelile esikhathini bacoma nabo pelepele ukuthi ke le inkonzo engajwayelekile abeze bonke abashumayeli sicela beze ngapha abashumayeli kule nkonzo le umshumayeli uzoshiya ivesi uyena yedwa ongazokwenza lokho engizocela abanye abashumayeli benye uzobehlabelela ivesi abafana besonto bemshayeli nina bomama abaguqile uzocimeza uthandaze uthathe inhliziyo yakho uyise lapha esihlalweni elinda uyakwazi ukuhlupha ekhaya uyakwazi ukusenhlizweni yakho makhumala akakwazi so njengoba ezobe ishaya umshumayeli isihlabelelo sasezulwini bazoza abashumayeli kimi benze lokho ushembatha akabokwenza kunina benithathele lonke lolu sizo lwenu selinichome ekhanda njengamanje so ke siyaqala ke Shumayeli over to you